Sibire kurungi twakutangira eshaha neza Agacencwire ebiro byokwezi n'umushanju kwezi no kwikumi kumwe omwaka ne2025 Selena Nuwamanya nyine Sande Brian nito turabende kutwara mu Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunsa kwakire mutwe y'amakuru kuturagaruce twije n'amakuru mbwejwire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalnitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito zetulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Mu Agacencwire kireki Polisi yazibira Robert Chagulanyi okuza kuronda Karuru mu district ya Mbarara. I know these criminal acts are being condemned across the country. They are being condemned even here in Ankole. Robert Chagulanyi atakazibirwe yayakirwe nkuyanja omuri Mbarara City. Major General Mugisha Muntu yaraganisaba achori okutungura abakazi n'eminyeto. Lift them up because when you lift up women, you lift up youth, you have basically lifted up the majority of the country. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalnitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito zetulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Agacencwire ombwejwire Robert Chagulanyi okwatire ekibina cha National Unity Platform ebendera erizoba yazibirwa okuza mu district ya Mbarara kubasa kubugana abahagizi be atakagire kubugana abantu mu Rubindi na Bwizibwera yabanza omuri Mbarara City ahi yakorera kampina acaye Mbarara High School. Bwanyuma ya kampini za Robert Chagulanyi okutambura kurunjo muri Mbarara City, polisi yamwikirizo kushika mu district ya Mbarara okuzo mu Bwizibwera. Bwanyuma ya polisi okukinga oruguto yashika mayiri 10 orache kushika mu tawuni ya Bwizibwera. Arresting them and taking them to the respective places. You really are on the way. The offenses. So you lay us on the way. You are at liberty to proceed to your next campaign venue as you arrest the people we suspect. Which people exactly? The ones that have been arrested. May mention them. Mbele y'agenda misho abaserikare polisi bapata babwari bizana kugenda misho
polisi yabanewerwa w'amahe bakwata abantu bari kweshumba mu 50 mu kavuyaka kandi Robert Kyagulanyi tiyikirizwa kurenga harima iri 10 okuza kubugana abagizi bo mu rwizwera hamwe na rubindi polisi abasirikare njyane muri kiryo nkigendo misho bamutwara abatomuchome njyano mbareba nicyo kirongendo misho shahedi abanyamahure bakwata bakusam bakola chichi buzibu muchibi muno president muchibi sajjakwe ogenda kwejusa ebintu byokola kwe kasajja kwake diro lugave mugenda kyejusa muchibi yuno bakozesa mwe bakozesa gwe goli slave goli house negro your house slave okay polisi yamaragiro kukoma yaba yahika kandi yamushendekereza yamugarura umutawuni yambarara atabwine bahagize bo muri Mbarara district bali arrestinga abuli muntu Open. You are going to also end up like that. Nawe muchibi ogenda ku endinga boto labe bakola kakoza mutale mu busajja mwe obwenkwe. How can you look run after our lives? You criminal. Kyagulanyi yabayine campaign zibero muri Mbarara district achai charibindi hamwe no mu rwizwera town council. Eshonge yarugaho Kyagulanyi kuzibirwa kubuga n'abahagizi be tekamanyirwa. Nde Evans Taremwa ahabwa TV West Agacencwire. Tugumiza n'amakuru enkwiyanja okurwo mu nshonda zona za Ankore bayeshuka omurembo Mbarara kwakira president wa National Unity Platform umyanya yemwe etari yemwe nemwe ebyentambara byashanyara ahabwa abantu nyamwinji abayeshuka muri Mbarara kwakira Robert Kyagulanyi enkuyanja okuruga mu rurembo rwa Mbarara na Heru bayakira Robert Kyagulanyi okwatira ekibina kya National Unity Platform ebendera aha ntebe y'obwa president. Robert Kyagulanyi owabayine nyamunyonyi w'ebbabi Kyagulanyi tungo basima abantu bankore abwarukunde yibabakiza aha kishaye kya Mbarara High School. No muri Mbarara harimo NUP. Aba NUP mwaboreka ngo mwijwira aha. Ebi bagambire byona nibazakora ki? Nibaza kugira ngo utinye na kigambire. Mwinamane go kuhingura umuntu we na kumwiha hona hari kuhinjira mukamujira ngo irokotaye. Abo nuko gamane gakaruru kanyu mugende mutera karuru. Abo bakubakubena batekateka abantu kumakugiro marwaro umushanga yembazi. Amashobora mutwara abana banyu garije. Engudo zanyu okuzirije. Namboni ni mwende mpinduka. Hatukubahereza
bushumankuzi sente za pesa nazo nazigenda buli mwaka batumbako trillion 10 trillion shillings chegeza emyaka 5 batubyeko 50 trillion shillings ezo sente zimala okukola buli luguudo lwonna mu Uganda. Ogu yashaba abanyambararo kumuha akaruru abakorere kubateganisa tunulira nga Muganda nga Muteso nga Munyankole nga Mukiga wetunulire nga Muna Uganda. That's what we have to do now. Sebanange bwemuna tulonda mujja kuba mulonze unity, bwemuna nonda mujja kuba mulonze servant leadership, mujja kuba otikinga akalulu kono otikinga umbrella vote, mujja kuba osayinize ebaluwa esumulula Dr. Besigye mukomera kubanga gasha kwa Evans Taremwa. Wibare Evans Major General Mugisha Muntu okwatire kigombe cha Ante Bendera erizoba yasya ekiro cha kabiri muchange cha Achori arukusherura akaruru akobwa president oguyaraganisa okutungura abakazi neminyeto omuchange eki baba bamutorine. Campaign za Major General Mugisha Muntu muri Achori yazitangiwe mu district ya Lamu aho imyeto n'abakazi omugombora ya Parabeka Car bayoreko kwetombo itahabo boro oburu kubateganza. Muntu kuyarga Parabeka Car yazo mu Padibe Town Council kandoko bamwachiro mani nko kumworeko ko ruguto rwabo orukuruga Padebe kuza Kitugum rumazire myaka eri kurenga 20 rutakozurwe nayo nuko kubaraganisa kwija kurukora kwa rabe president. We will do these roads, don't worry about it. He was here, when was he here? Very sudden. 27th or last month. I suspect he promised this road again. Did he or did he not? This time he did promise. This time he did promise. I think he must have felt shy this time. Montario Mulamo yashaba abanya-Uganda bona okumwegitaho kumuha karuru abasekurwanisa oburwenguzi obutekere mushekyo mu ihanga. Integrity, men and women who believe in zero tolerance corruption, who believe in justice, who believe in equality before the law, and as a team they start investing national resources in all those areas I've talked about. General Muntu kuyarugalamu yaza Kitugum aho yaraganisa koragana n'abantu bayo okutungure cyanga cyabo. Lift them up, because when you lift up women, you lift up youth, you have basically lifted up the majority of the people. Kombero watege percent pambege mara wa piara bichu ya rio kolo watege bulu mapol chaka mara piara deku ya bijo dugo ping and to kero getila ping and miro reke dote matek me yilu kero pambege ochet maro bulu ge yilu kero pambege ochet pere maro. And also deal with the other special interest groups, people living with disabilities, the elderly and the pensioners. Ensure that people who have worked for government, whether in the army, police, civil service, they get their pensions without it being stolen as it is being done here there in Kampala. Mugisha Muntu nyencha kare na asibu mu Padel na Agago gasha kwa Ram Edwin. Wibare Ram Edwin abatura umucyare cyakagando mugombore ya Cabakara Katerera omurubirizi district bimukiro mucekango bwanyuma y'umutora mutahi wabo kufabwa nyuma yo kuterwa nkoni ogwo natekatekwa kubabere nayijumbira omunshonga zo mbonano. Oyisurwe yamanywa nkatumuhereza tomu ow'emyaka 85 omutura wa Kagando mugombora ya Cabakara Katerera omu district ya Rubirizi. Okuza kumuhikaho mushangiraho hari abantu binje munonga na parkinga pichi naza kureba umuntu bayita okuza kushikaho nashangale tomu aliyami agarami namukwataho yahinduka yatanaka. Then hona ndi kwirukanga ndi kuza kweta abo wabo kuza kubeta twahikaho twashanga muture nyabo bale
na kanyabare nashanga tumu ya kabiri cyekibireho kugira ngo imyanya za fili ya fesitararikine yaterwa kandi yayitatuye no kusasa kwango ahubwo kubabirayi n'abana be kandi nuwabire nabarebera mwe nitatuye no kusasa kwango munonga nka family ya muzeyi ogwatirwe munonga ekimurigirireho kufa ari gutwarwa mu irwariro rya Cyabagara Health Center ya Kashatu ishebwanya kufa nagira ngo isurwe nuwabire na muhwero mu ruburu cumwe ngo hati yasagara dine bwekoro nangu government empwiri umwana wa gunwa bene ndiso cya musana cya ciro nyina abana byansigira bifuzi abana abone bigenda nabo ntungo buhezu bwe bwabo abo kubanya ubutinko yabasanyinka kandi n'ikindi ikirakoye ni nsaba nukorangu ugogo nawe amukurire cyo nawe bamfubire nka government ko kucimanya rwankevi byagumizamo ecyanga kitiyo ncho ukabe ni nsaba nka government program ehinduremo abantu kwabo batereho ikifubiro kishikire kandi shaba na government kuyamba go musiza bukwana babiri namuberaho nyakwita yamanywa hwizina rumwe rya Kirinya polisi ya Mukwata kandi arye nyuma y'imitehimbwa amakuru agagasha kwa Onesimus India nabo twaza kumuraho abweshweka icyo kubanza nitugaruka agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobuhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limite ni dajer kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu Uganda Blood Bank batandike huru yo kurondesha gama mu ruburengero izoba haro ikororo ryeshagama ninga ngo hariwe cyoma cyone kitiza mutwagiye mfureka tugiho muntu agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobuhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limite ni dajer kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limite ni dajer kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama branch Wentuha branch Shuku branch Burere branch St Kagwa branch Kaboye branch Chanjenyi branch Butare branch Marinde branch Mbarara City branch hamwe ni dajer yagwizibwera erukushangwa Mbarara district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi bingi tera noti 3 chenda nemwe noti 5 ishanje namwe nitubendeza Christmas nungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey,
nimanya bino buraro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera ikitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu 2014 byokwezi 2025 chenjo jo mu cyayi 15 byokwezi 11 chegego mu cyayi 16 byokwezi 11 mubendo mu cyayi tizote utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutahamne ngumitano kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantaro kunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumenuka humuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu Kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no hundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe staya yero yetungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramo esumu note mushanju 2 anane 2 abiri na mushanju 9 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki 2 bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka mbeshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishiterekenya murungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinshi wase
wasevinga miliyoni 2 n'eshicweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshicweka notunga omugisha gw'okuhangura wasevinga emitwaro 5 n'emigabo emitwaro 5 notunga omugisha gw'okuhangura wasevinga emitwaro 25 n'emigabo emitwaro 25 notunga omugisha gw'okuhangura enkoko shukari omuceeri emigazi n'ebindi nibaharoni za bodaboda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Ebiro bikurebi shemerwa wararotekatechera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata tugumizamo n'agacencire abesimbiro muri Mbara district nibashago kuronda karoro mbusinje kutarukushisha bagenzi babo eki nikije obwanyuma y'abantu abatakamanyirwe okucipura empapura z'amakuru bakazitaha mikutuyaza akanyabwenje ziri kugamba bitashikire ahari bamwe ombesimbire omuri Kashari empapura z'amakuru zacipwirwe harimo Rwabukede New Vision hamwe n'izindi ezasindikirwa hamikora za kanyabwenje itari yemwe zero kugambe bishuba ahabyo kwesimba kwa roida tuino mujuni okwatire kibina cyenareme bendera omukarura kabanyishengero kazo mu district ya Mbarara ijuka bali yababuna yesimbere nabo bakani bajangu nyote barambandike umanyatishomire watireba bashwara bahemuka nija n'abantu nominated amaheru eco cyangwa akaruna kasinga je ne bendera nagitunga mbona hatu tugire kwihandikisa muri yaka electoral commission empapura zanje bagarika bazi verifyinga baro yamayani babaryaho baro yabona baruho ba verifyinga from electoral commission bazireba bikiriza ngo mbe nominated so aba kugenda bakugira ngo data shomire how can I be nominated when I'm not educated arakubugana habanyamakuru rizoba aroida tuino mujuni yashobora ngwempapurezi zikaba zirizo kwezi kwa mwenda omwaka gw'2023 bita bataru kumwendeza bazicupire bahandika ntara ihandikisa bo kubura empapura z'ibyo bwegese in fact kuna amazina natera yesi mumanyi katera yesi mu mahurire gona ho Bukede then hariho na New Vision nababuza ntatshimwe ebimwabiyankaye barahira bagira ngo bone bishuba agamahurire tegabo so in fact kubahereze bahandike eki ichkoreka egiside je ibantireshani this was fake news then hano bateka hochi authentic news ezaha tezabire zikirizo bedyo so nyenda kuhamiza abanyambara abanyakashari
imwe ebyebe byashuhira mu mahurire okuna nabagambire mu byamisho Roide yajumira kikorwa iki nuko kushaba betsi imbere nawe okurunda karuro miringo eshoborokere turonda karuru ko busingi buryo umwe aronda karuru omungero ye atakashisho ndijo echo kwate bizindaro kabihereza abantu morova batezi bakaruru ukakwata mahuriro kagahereza abantu ngo bahandike mu bigwire so ebyebyo tubirije kutuyamba yahamiza abahagizi be ngo akehandikisa kandi ayitebekanise kutandika kuronda karure sabitero kwija akaraterwa habiri byokwezi 15 ko kubanza umwaka wa 2026 ebyebyo bikurabamo babyimamisho twatungo kumenyeswa impapuro z'ibicupuri zikashozwe biro byo kwezoku kandi habiro bitano kwezoku company ya Vision Group ekahandika mu kutugwayo gwa X kwa mahora gagariye bicupuri kandi yataho ne byabire bikire nuko kujumera bakozere cikorwe ki ahabwa TV West and Aidan Bataringaya webere Aidan Bataringaya abatura ku rwo mbyaro bina ebirumo irashanje chamanegere yo kubanzane ya kabiri hamwe na bigona batungira ukwezi bw'amizi gensheke ago bari kuza kwiha ahansi yenshozi garukozesa amani gizoba Obwezo obu buhiro y'abanyambabazi kurwo mu ihanga rya Belgium kan project egi neja kumaraho miliyoni 250 omusente za Uganda kugira ngo tugere obuduramu bwenjura umukayawe ruza kujya katapu ntahe yawe azanga mizago tugarije harosete aba bahire ya mizaga bakwatanise na Professor Ephraim Kamuntu na Dr. Nicholas Mwebesa kandi burcyaro nwaza kutamutapu 50 ombanza kunsupportinga ni Professor Ephraim Kamuntu Shijaba government nebepiro rusabakireba kandi rusego normanya to katamburawo kwangwanye nebara ya Professor Kamuntu buru office ene korache mwana banta baryaha abwa Professor Kamuntu amizaga gahiro y'abanyambabazi kurga Belgium kandi baraganise ngo meza 3 buri omwe naje kuba yahikirwa amizaga eci aturaganisa no kwatanisa na Nicholas umukire kace bija kutwereza mizi But I need information from him. And we will see with maybe several projects that we can help you and that we can solve the water problem. Kandi tunaza kureba ngabo na projects ezindi ezaratuyambe kuranga ukizibu cyamizi cyawo kunuyi. To grow food, to grow vegetables you need water. Kandi emboga na nebijuma nibyetaga mizi. And that is why I came here with a professor from Belgium. When nicho yizara na professor urukurga Belgium omushijo gushitamyaha. He is a professor in agriculture. Atuwe professor mbyo kuhinga. And we came to see the situation of water here. Bwenu hati twija kureba yamureta kureba ekizibu cyamizi embera ya mizi garumu mwe tubiye twinu oburehe bwinji uza kurgayo mwene ryiza norubana ke ryafa wagira ngo uza wizuba hinga izintu tahantaringwa ukibohekira umwana uyinembuzi uyokoredomora wino huye ukomukone gateka gabara urunde cyo gukora cyubura uzampona cyamushana ubura kugirya ahabwa mizi abanyambabaza aba barebiro kutangara bayima yo kureba embera eyi irashanje primary school rumu kandi baraganisa ko bakwatiraho gasha kwa Michael twakire webare Michael Uganda Blood Bank batandike huru yo kurundanisha gama umucange cha Burengero rwizoba rwanyuma yo kucendera omu mabiciro gabo ahabitaje ryambara nubagira ngo unitse ziri kwingana 200 nizo ziri kwetengwa burizoba twako myanya yo kurundandira meshagama abebembire horeje nogira ngo aka nuko kire mogo kurondesha gama bitwara n'ekitongore cya Ministry of Health Uganda Blood Transfusion Services Mbarara Regional Blood Bank erizoba turyaha Amazon building ngo muri Mbara State kandi twadahanise hamwe na CPA ankore members ankore regional members omukurondesha gama gitwine drive obwirobo butwaza kuzama obwekiro kikuru na namashomero kukinga kuzo mu holidays
eshagama neberi nke munonga kandi twine abantu bingi abo kugyetaga Okurugira Blood Bank unit 2 nizo ziri kwetagwa kurundanwa buri zobo kumara amezi ana abo kugyetaga hariho ikorero ry'eshagama ninga ngo hariho ekyoma kyona ekikuza mu tukagiyamu kureka ntugiha omuntu oine emyaka 17 kugarura iguru oine kiro 50 kugarura iguru kandi orikwehurira gye kandi natekwa kuba ine n'eshagama tubanza twamukebera turebe obwingi bw'eshagama obwayine abantu bashaba ebitongore kwetaba omureji kibahwere okurundana eshagama erukumara tugezaho kureba okutwahereza community yitu etwirene supportinga itwe b'ebitabo business niyo supporting mwene rizo batwayihayo kugira ngo twigureho clinic abantu babarabase kwiza bakatwebuzaho ebintu ebibasobire eshagama shagama ni kurungi ahubwo iryo shagama yiba donate ry'abantu 27 nebasa kuyamba abantu 81 abari kuba batwire bari mu Rwanda abwa TV West ndisenyomo Gideon ebare Gideon katumureho nitugaruka katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa ha mutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi yeina chama chayo muhuje katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe wemana werumba mwebakola kanyo abalala bajale chinyofu bakubumbanyo Selena Nuwamanya nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'obugwaje no buteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru enibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara suits conference center twine bishenge byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje 4 banyita Kemi Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima buheza bwa Fresh Sora Uganda ito tukuza kutandika koza Fresh Sora Uganda agira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugarigabo nigagenda bwayise byoma konga kurugana kozesa mashini zanje ninde bazona zirije kurenterije ahaba bire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndi ari mukumizemo uhereza mutereze mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha
your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. I said give me my money. Give me Young my lady, money. What is young it? lady. What is it? Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Norondo mwanya ahubwo aje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinzirweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe hari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 25 obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba sayidi eno. Essimu yankubiddwa ne nsooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe ffennyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba. Bannange wawulidde otya? Nakubya akalulu. Bwe mba nsasula fees nyiga *165*80# ne ndyoka ngoberera emitendera. Weebale nnyo. Abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali. Omwali bbali. Zino endala tuzikozesa eki zino? Zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali. Ayaya kiyitirivu. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora tukunywa kabozi multivitamin drink. Chikutasyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited cyamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushobora no kumanya birukiraho 0702 15 81 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. kurugero kimwumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushorumwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka hoho komutindo haza gutebekanisa igweje kora biro metendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi
abahingi n'eminyeto nibahwerwa ankore kofi omunkora y'okutungura ebyaro nywa omwana omurungi gw'omutaano ogwa ankore kofi ogutafuhirirwe n'emibazi ogurikwamagara amarungi kandi ogurakusya aha kirooto kyawe buzima eki n'ekirungo kyaitu ky'obuhangwa ekihikire kwenda kumanya ebirikukiraho teera noti 8 noti 3 noti 5 3 n'amakuru abebembezi ba PROE aha rurengo rwa Ankole na Kigezi nibashabwa okwatanisa na NRM kurondera chairman wa NRM Akaruru ombyanga byabo okushaba okuhirweyo obu abashuganisa ba Patriotic League of Uganda babire nebegita n'aba NRM okuronda obushagiki bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Abebembezi ababwine barugiro mu cyanga cya Ankole na Kigezi berundanire al Dreamwood aho mu Rembo Rwambara. Naturally no mukimanya. Nanye ni kibaka kuba nimbare bambamanya. Muri batabare banje. Nashemererwa munonga. Ecyo kubanza. Ngenda kubasima hakuru. Hino singura atarwanire. Inenda mbere kutangwa wajurire toka jirota. Arakwano bawikiriza kubera bibifiko. Enshonga enkuru omukuvuga nuko aba PRU begisire n'aba NRM okurondera President Yoweri Kaguta Museveni Akaruru. Abantu begayirire no kufukamira batuterera Akaruru. Abajya abona ba coordinators of districts za Kigezi na Ankole. This is our community districts za zone no kana wa appointed by general manager. Containing the situation of the abantu the body wa health intervene apa Museveni wa abantu kwimuna achara kamwe intebe so abantu health intervene abantu babe motivated bagende base gukora. Omukiganiro eki hariho ebindi bigambiroho kandi ahantu barukwenda kongera amana omukurunda Akaruraka. Tutakosa amani buri wangu ejoga ebigwembo wagitabarangahe wa kumisiriza no hangu. So as PRU members we never gambe kuja mu twatandikire all members mwebale munonga okuyisistinga mukagumu kintu cyane. Omugandi eminyeto muri Kasharimbara district bashabirwe okoresa imikono yabo bigambirwe retired Colonel Karogo Sam owabere nabugana eminyeto eri kwegitira mu kigombe cya NRM Nyekundire group. Akarura ka muzeni ki cyabasika akarura ka muzota katina muzenda kuretera PDM kwimyoga kwese cyuta ku everything katera mezo no kasherekera cyo mbafu ngwe nyonyenda kubaraganisa hateke NRM ne yanyu echine yanyu ba yusi mwitandi kisobere manyengwe echine NRM yanyu 3 T's teamwork ukora hamwe toyiro kora munonga kandi na tolerance ogumusirize birabyo tubagezere ngo batarwana batoreke imico mibi kureka bakwatanise baronda Akaruru ka president nkabebembezi banyensya Aba TV West ni Senyomo Gideon na Evans Taremo. Omuganda Agacencwire gavumenti yatongoza amizi marunjaga rwecunda omu district ya Kabarore okubasa kwera abatura abatwire n'abakozesa amizi gebyagana amizi aga nigija kuba nigarebererwa ba Midwestern Water Umbrella kandi nigija kwera abantu abarukurugo mu byaro mushanju. Government okurabira ministry ebyamizi n'ubahangwa batongoza amizi marungi okuhwera abantu kurugombyaro mushanju omu district ya Kabarore ebyarebi harimu Kinombe Rwenkuba Nyabweya Kibuga Cyumuro Nyakishojwa hamwe na Muwezi omugombore ya Kasenda. Kigero cya project yano nkokesha uburwaire buno bwa bilharzia uburukera kwita abantu nukubarwaza mukicoka kino ujya kugerera mbijongo. So kurga hati abantu betiza kongera na mbijongo kuserera amaizi bajya kutunga amaizi kuraba mu ruseke
kandi hari opportunity y'amaizi ganukaka mu mukayo muntu amizaga nagarwecunda kandi nagakoresa amani gizoba kandi agamazira akahumba kamwe na n'ubukikuru 200 omusente za Uganda. Tubire twine kiziba na munonga araka skimu neighboring skimu ya Kasenda Town Council iri hiha, so aho kutandikira tuza no kugira babire binamizi make, so kandi agano gareba ni minji abati bakugamara, so turaza kukwata tugire ki sindike extension nikija kuba nagarebererwa ba Midwestern Water Umbrella. Kimaziro bwire turi kurinda twasa amizi ganu ningashikure ngo amizi bagateka a program yo gaha abantu. Kasena kegombora twine bizibu bingi by'amizi ebinkubasa kugamba icyo kureberaho ntukozesa amizi go munyanja kandi enyanja ezimwe zikafa amizi gahinduka gaba green abamwe mbere mugareba ama TV agamwe na gamwe muramanya hari abantu ari n'ubwenge buke uri kuba nakozesa amizi akashwa akaganya nibwo mizi gori kozesa konkusho woganye urungo uruciga rwenyine, so nabwo ejo yari mwerinde abarabe no bakoresa mizaga nibaza kuba no bashashura akasente kace ako kurebera mizaga. Abantu nibaza kutamo kushaba kwabo uruga mu ka office ko turate hano Kasenda akasente kace mitwara 22 a distance iraruga hagati yemwe na mita 5 kuruga harayini nyarasasira ikara komiti ya ebyobomezi amu nebinyegesi so abo mbeje kuleto kwetagisibwa okurora twakombayininga twateraniza amagezi kanayitwe kaba kansela bakuruga magombora gandi twakwataniza nabo kurora ba locatinga sente kurora twagalishaho amaizi amakuru agagasha kwa Jonan Tsingwiri. Webare Jonan Tsingwiri twaza kumuraho tugaruke n'amakuru ag'iby'imizano. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpangwire nsingulire kisembo echa school fees echo mwaka gumu kandi kinsemize muno sya nyao pressure eyo mwana ondi omu kurani msasuru mwaka nikimanyisa abana beja kusoma kurungi kandi bataine buzubu bwona no mega akanyunyuzi mukaga 5 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiru school pay kandi niterera bazaire bona basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa MTN momo ya mazima long live MTN Uganda Limited. Twakwakiro Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kwiyikiririzamo nitukuretera omushono gwabura umukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nkaso silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda na hamukoro na bags ezo kwihayo style yawe omubwijire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje aharimba guta street ahashungine n'ecombeko echa hosma ruma abernina tukunyirize Christmas age ebirukuchaho tera not mushanje 58 16 kinananibe not 8 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara.
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Agacencwire timu ya Uganda y'abari hansi y'emyaka 17 ya Uganda Cup serizoba yageraho okutendekwa kw'amaani okwaha muheru obwari kwetebekanisiza okubitamwe nkaito okoreko gwa Ethiopia aheru kuza kwetaho mu mpake za Sekafa eziri kutandika Sande rukwija. Venye nyambye nnyo nze ng'omuntu ng'omuzanyi nkyusiza nnyo ensamba yange kati tiimu yonna tiimu improvinze nnyo tiimu samba bulungi era tusuubira defendinga ekikopo kino era kubifayinga kugenda paka ku World Cup. We have a game tomorrow, our last friendly game before we travel to Ethiopia. And looking at the team is taking shape. Now the understanding is coming through the phases of play. This morning we did a match prep for tomorrow's last friendly game, and I can see much improvement from the last days that we've been with them. Omugande Agacencwire empaka ezalijo amatendekero ga Uganda yazanwa erizoba timu ya Isabat University yasinga Bustema University na goli eshatu ryemwe omuzano gwazandwa omuri Kampala. Tusambye wano olugogo ne Isabat ne tukuba 3-1 naye tetukubye nti lwakuba tetusobola naye tulemeddwa okuba abakakamu mu kitundu ekisembayo kuba abaana abamu abaffe gwe mundu gwawe ogusoose osambirako ku kisaawe ekya artificial turf ate era gwe mundu gwawe abamu ogusoose okusambirako mu kisaawe ekifaanana bwe kiti baibo wangula ebibi tobiraba era twali twalwanye golo nyingi because twafunye first half goal chances nyingi etwazikozeseza naye so okuva mu kibinja tulina okumega shwambu tugoba game zaffe bbiri ezisigaddeyo so tugenda okuddamu okola buli game tugenda okusamba egenda kuba nga yakamalirizo. Amakoro Agacencwire ngo gahendera Agacencwire tukusima mnonga ibogumere netwa ha TV West. Selena Nuwamanya, Sande n'abandi abitwakora nabo ntibendeza okurara n'obusinge.
eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily